ya Bushenyi kandi Merukeji erumunko gwa Buyanja Kararo hamwe na Kitagata kandi bakatuzabira ngo twase kutunga sente bazi tunima mwene ariko mano government ejera tuganda hoki kukani tekataka yajya muri fonga ziti yaza kuzitwara akazikoraho yasigana aho kuzikora kuki aba bagambira ha bintu ebar kubugana na Munonga omukora imirimo yabo kandi ebi biri mu Kenjara nije kutunga transport twakine yone bintu biri brain turi uruganga azisha kumbanko koriza ukora statement n'aka bank statement kashatu usheza kujikora icyo gisa district ngweji yabo kandi bagarike ko ngwagise Jovian yareba orkansara ahabwa abantu bakuzire nagira ngo ari no kwetombwita kwa mwana Munonga ahubwo kushanga ngo sente za parish development model neza abantu baburijo ngo konka atari kumanya ahabwenca bebembezi abakwasibwo kugaba sente ezi bari kuzihereza abantu bamwe kandi abandi bazibahereza ubwo bari kugira ngo abamwe nibebasa ngo kandi abandi tubari kwebasa sente zikuba kuzizire batugira ngo neza umuntu waburijo Uganda kandi kubagire kuzihereza abantu bagira ngo bajyangwa abantu batutunga mwena nyenda kumanya esente kuzizira bayi abantu baburijo umumka bamanya abatari kwebasa nawe kwebasa kandi we or parish chief ahabwa Buyanja nagira ngo sente ezo bari kubatera ha account tuzoro kumara abantu nibastera sente ncha account ka first phase bakatera ho miliyoni 3 kandi abantu bako bashabire nebingi then tunamana problem yo kugira ngo percent razo eminyete myingi teine ndanga muntu kandi kuzakuzo mu project age Oshemeriye kuba ine national ID Kazora Godfrey or mukuru w'entebe ya kabiri ahabwa Kararo yasima government hamwe na honorable Anet Katusimwe ahabwa sente zo muruka kandi nagira ngo nasima na mukuru wa PDM ngo akozere kurunja Munonga imirimo ye kandi tarukuyaho nabantu sente eze bituga omukutunga sente zabo za PDM kumva ndi arudimbura abandi bagira ngo bihe bituga babiyo sente uganyira kwa mushogu ubusima cya passion nakatiguke dutwa tunje ene problem yona ground kwatine na PDM cyo akatiko byo kwasima kwatanise Anet Katsime uri mukazo munyishengero ahabwa Bushenyi district yahiga abantu begomborera ya Kizoba okwejumbira mu kushomesa abana babo okwenda kureta intunguka hamwe no kurwo mu bworo iyo mwabazi yombire ndushenyi nikubuza ndibitangore tukatandika ryaro korenda yonka tobiro bwito twashomiremo tukashomesa bwo mwani twashomesa bwo bitoke twashomesa bazakabaragara na za bogoya abazire bitwa kwinge bihimba bakwinge bitoke twabasa kushoma namwe cyo ngenda kubasha program za government ezimuzaki parish development embracing a concept yo kutandikana nakantu kace kakarugamo kintu cyahangu how can we start small and grow big and it is possible so tureke kweteka kuja mu miliyoni ne sente Gashakwa Olivia na Sasra ahabwa Sky TV Agenshonga